No, takže dneska si urobíme pizzu. Oco mi tu už dal cesto a tomát a ja si to dokončím. Takže, a tu Zejno mi ocovi pomáhal. No, takže ja najprv si zoberiem sírák. Hej, tu je sír. A teraz ho tu rýchlo dám. Môžu si zobrať cukrík? Jo. A... No... Tak, no dobre, už to máme. Teraz si tam dáme krásnu kuku, alebo nie, najprv si dáme šunku. Rýchlo. Tak, 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 tak. Jaj, takto, takto. Takto. Takto, takto. A ešte jedna šunka. Asi taká na to. Dobre, teraz zoberiem toto. Tak, 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 tak. No. A hotovo. Zoberiem pizzu a šupnem to do pece. Ozvem sa, keď to bude upečené. 10, 9, 8, 7. Počkaj. Bomba! Máme to. Pizza už ide von. No a pizka sa nám už ide vyberať. Krásna pizza. Vidíte, čoho ja som schopný? Ja som veľmi schopný. No, ty si tam dal iba troška tomátu. Lebo si ma nechal. No a teraz máme hotovú pizzu. Ahoj!